second la iqalile lento izogcilaza lapha emgubheni welembe okuwona mkhosi obaluleke kakhulu. Ngizoqala ngibingelele nje kakhulu kubo bonke abaholi abasiphethe. Ngizobingelela nina nonke, ngibingelele ingonyama uNqobo yamaZulu, ngiphinde ngibingelele amakhosi wonke ohlanga, ngiphinde ngibingelele ama-ministers ngokuhlukana kwawo kanye neyimeya, ngiphinde ngize ngizobingelela-ke ney'nduna uNqobo, bese ngalishiya ibutho lakwaZulu okuyilona elikwazile ukuthi-ke liphelele lonke liphume ukuzokwenza umkhuleko omkhulu obalulekile usuku olukhulu lwelembe la sigubha khona umkhosi welembe omhla ka-24 September. Usuku olukhulu kakhulu lolu kithi kakhulu thina amaZulu nakwezinye iy'nhlanga ngoba kuwumthandazo lona wethu thina bantu bakwaZulu, futhi ilembe ilona qhawe esaziyo ukuthi la uhlanganisa wonke uZulu laze lawo maleni emampondweni ngoba amampondo ayephethe umuntu omubi. Lapha bafike baqhela khona ngenteleza bangesalimi ofaku laba bantu balena kwandamase ofaku ophahla basenyandeni le kondlo vezwa nonke umkana khona phela usuke igcilase lento izokubatshela nje ukhulume live lento ibatshela amaqiniso ncini ukuthi baqhela ngenteleza amampondo aqhela ngenteleza angabe sadlula ilembe, kanti kwakuyikhawa ilembe ke zonke izizwe ngisho ngabe kuthiwa yiphi noma nje uzokuthiwa kunamashangane ngisho abantu abasuka e-Afrika, ilembe yilo phela laba banguthi abanye beze belena ngisho ko-Zimbabwe, abanye bezele kwasoshangane ngoba uzokuthiwa ngamashiyangane ekhaya. Ngaba kithi nje laba abathatha befaka imali emaguzini mase beye emakhaya kothosa sebefaka amatraka amakhulu ababhangi, futhi ngeke uyebe kakhulu imali yabo nguvele sathekela ibhuza ova ngaluda ngelibhalisa usegoli avela lokho egcishe njalo imali ishangane ngwalokolele u100 vele lidlu u10 rand lithenga amagwinya u4 nopolo thatha u19 rand lofaka eguzini. Ngithi bafowethu ke ilembe lakho uphumlandi ilembe, siyacela ukuthi ke lolu suku namhlanje silihloniphe, abantu behambe emakhaya bephephile bebuye bephephile, bese kuthi sicele uhulumeni bakithi ukuthi chabo amaloli bakithi uhulumeni awuzama ukwahlelela isikhathi ngcono noma ehambe ebusuku ngoba ngeke siphelelwe ngabantu ngamatraki. Siyaqonda ukube amaloli ayasilekelela abantu bakithi benza ngawo imali bayahweba, kodwa akuvulwe phela ojantshi beyitimela kubuyele iyitimela ikwazi ukuthi iyitimela ithutha abantu